من ده هرین چاوین خزانی بل به پل خبر داناوده إيرا راديو دنجي جلا جناب نلوچار رادیو دنگی گل دم باشکدارین هجا ایرو دوی نیسان 2024 سهشنبه بروکسل ساعت نه لآمده ده کدارین هجا بنوچین ساعت ده بوارنه دم آزادی ری برا بویا. فكري ريبار آبو فكرة مروفاهي قشتية وجبوي مروفاهية بقشتية جرق دكي مروفاهي لريبار آبو خدي دركبه آزادية فيزيكية ريبار آبو أركك أخلاقية يا مروفاهية بقشتية آزادية فيزيكية ريبار آبو تمام كرنا آزادية مروفاهية بقشتية بلن پیشی بر خوابدن چالاکی گرتین جدوزا پکی و پاشکه گرتین سیاسی جبازه دیره براپو چالاکی گرتین سیاسی جبازه دیره براپو دروجه 128 دیا گرتین جدوزا پکی و پاشکه 27 مجدره 2023 به چالاکی گریبا برچیبونه تبلی پنگا بجره براپور آزادی جپرسکری کا کورتره چاره سری بون ده لگرتیگه ماکوری کورسان ترکیه گرتین سیاسی اف 128 روشن ده گریبا برچیبونه دنه اوچاولره یا گرتی داخوینی کنو بدن لسر ناوی گرتی آن دنیس کایا 12 سبات ایسال داخوینک دابو و گوتبو جبوراکنا تجیتر لسر ریبرتی آمد 27 مجدره 2023 لدز بگریبا برچیبونه کربو مراک هاند بوده ده 15 سبات ده در باسی خوناقه که دم بکن لبله جبو باندور لپیواجویا لدر و لپنگاوا لدر بهاتی دست بکرن و لخباتن هل بجارتنه نکه مبریار دا پشت هل بجارتنه در باسی خوناقه که دم بکن هم چالکی خواه گریبا برچیبونه دور بگر حتی پشتی هل بجارتنه درشت کن ولی گودارن هیجا که جکی گود و هر کس اراده گل کرد لبرچاو بگیره و لگوری وی تف بگیره هفسروکاتیا کنسر براکوما جواکن کردستان که جکی تگلاری انجام هل بجارتنا سوی که آداره این ترکیه باکوری کردستان داخوینه دا و گل کردستان پیروز کرد که جکی دبیجه گل کرد دیرو که نویسی و دو هر کس هلوستا گل کرد رولا و سرکتنه ویا دیرو کی ببینه و راست فهم بکه و وی دبیجه سرکتنه لباکوری کردستان همو بشن کردستان کیف خوش کریه گل کردستان به سرکتنه سربلنده سرکتنه دیروکیه دل بجارتن هرمیده دته کوشنا آزادیا کرد قوناخه که گرینگه دوی سرکتنه دیروکی درولا دایکان یا جن و جوانان مزنه دل بجارتن هرمیه سوی که آداره ده گل مل دیجیتال سر براپو رژیم قیوم اراده گل کرد سر کریه سیاست انکار و قرکنه دستلادری AKP MHP محکوم کرد اراده مزن آد نوروزی ده دل بجارتن هریمی ده هات نشاندان و رینه دا فاشیزم AKP MHP که جکی دازانین خطا تکوشنه هفپار و یکیتیا دموکراتیک آگل کرد بگلن ترکی و هزین دموکراسی را پیش خستیه بسرکت اف سرکتن و به بینگها فراستا نتوه دموکراتیک که جکی دیار کرد که هل بجارتن بریبازن دموکراتیک نهاته کرن و هاگود بطایبتی لباکور کردستان روشکی آنتی دموکراتیک دیج دموکراتیک ده سردست بو به هزاران مروفین وکه لشکر پولیس سیویل مامور و هر وکیدن برن کردستان و بوان دنگ دان آبیتن فاشیزم AKP MHP بفراستا دشمناتی لهر دری بطایبتی لقادن کو دنگ دهاتن بکارنین گفل کردستانیان خوارن بطایبتی لناوند و نافچین شرنخه نافچین جولمت قرص بتیس و چولی که همو جین کو بناو AKP MHP هاتنه نویساندن جین کو هاتنه غصب کرنه گفل گل هاته خوارن دستلادری فاشیست AKP MHP 22 سالن بشر تایبت کاوز و قیرانان بلنجین لکولانان کشتنا جنان دستلادری خوال لسر گلن ترکیه فرض دکه لگل کرد و دینامیکن دموکراسی و هزین و گلن ترکیه
دل بجارتنا سویکی آداره ده فرصت فاشیست AKP MHP هلوشان گلان دیار کرد که پدیویا ترکیه به کورکرنا شر لدیجی کردان نینه پدیوی به دموکراتیک بنا ترکیه چارەسەری سیاسی دموکراتیک آ پرسا کرد هیا گل کرد هم ده نوروزی ده و هم جی دل بجارتنه ده باوایی که اشکر هلوستا خو نشان ده دیار کرد که دوی دوزوترین دمه ده تجدید لسر ربرا پواره بداوی کردن آزادی فیزیکی ربرا پواره مسوگر کردن و ده چارەسەری پرسا کرده ربرا پواره مخاطب گرتن دوی هرکس وی هلوست و وینا گل کرد ببینه گجه که هری داوی بانک دولتین هرم و هزین نامله تویجی کرد که پشکریا پلان AKP MHP ین قرکنا کردان نکن دوی هرکس اراده گل کرد ببینه و لگوری بیتا بگره بله نوبت آزادی المخمور دروجا 258 ده لوارگیا پنابرا شید رستم جودی مخمور 20 تیر ماه 2023 اندش با آزادی ربرا پو نوبت آزادی دست بکر نوبت آزادی به بریارداری دروجا 258 ده دوام دیگه دو جبو دور کرنه لناوند کمال جوانان گل هات جمع هف کما 51 چالاکی دوری کما دویمین کر و لسر کما 51 نورجان آویانی و پیامده 26 سالن ربرا پو ده یک حجره ده دیل هاته گرتن و تجدید لسر تجدید تیگران کرن ابدا مقدریج نه پارزر و نجی سیپیتی دیالوگ لگل سروکاتی نکرن بلا دولت یک بوی لارکو برپسیارین خو خودی درکه ام چالاکی زنانا سلاو دکن حسکرین خو جبوان دیار دکن ام دوی با هیوی و باوری دنه اف سال ده به سال آزادی فیزیکی ربرا پو پیشتا خافتنا کما 51 چالاکی دوری کما 52 کر بله خلکی موشه سرکت نادیرو کی دیاری رپرا پوکر هفشاردن موشه جبو به هزاران شینین هرمی کو سرکت ناخوا دیاری رپرا پوکر واگوتن ام وی باجاری جبو سباروج آوا بکن پارلمانتر دم پارتیا موشه سمیه باوت دشاهی ده گود گل کردستان ده سوی که آدار ده باوی کی زلال برس و خوادا ام وی سرکت دیاری هفرین خوین دزندانا ده دکن کو جبو دموکراسی و آشتی دقیرین او تدکوشن هفشاردن موشه توبا سایلگان جی گود اف سرکتن سرکتنا وینا گلانه ما سرکتن کی دیروکی به دست خست ما همویا کرده و اف سرکتنا ما همویانه ام به هفره وی باجری و گوهرین قادن جانه هفشاردار سر söylemez جی و پیامده اف سرکتن یا ما همویانه ام جبو ین محل بجارتنا ببن هیوی جبو آواکینا تگشتنه که جبو آواکینا پرگاله که دموکراتیک و تگشتنه که دموکراتیک به هفره هیزی بدن هف اما تاقاز جانه که دم اکولوژیک آوا بکن اما و سرکتنا موشه یا دیروکی زندی بهیدن پاشجی گرسیه گل به تلیلی چپک و درشمیان گوندگراندن بله درکاچیای مازی سرکتنا دم پارتی پیروز کرد شاردریا دلی که دو سردمن تداگیر کردن برژه که بلند آدنگان کت دسته دم پارتی نامزدین دم پارتیین هفشاردری سونگül Özbahçeci و Cengiz Temelli جسادی 6 نقطه نوتی دنگان گرتن و سرکتن خلکی درکاچیای مازی لبر بوری هل بجاردنه لفکن با جوشه که مزه سرکتنا خو پیروز کرد پشتی خافتنان هفشارداران فیشکین هوایی پشتی خافتنان هفشارداران فیشکین هوایی هاتن تقاندن دی پیروز باهی ده دروشمن بجی برخوادن از زندانان و به سروک جانابه هات قیری نگی خدا نخواه نهاد دیار کرن bu fikri tasarrufları beraber serken bu faşist devletin kadar kötü için بری خوب بدن جزیره جی سرکتنا خود دیاری برخوادن خلکی شرنخه کرد سرکتنا دم پارتی جزیره سرکتنا ریخسنا دم پارتی جزیره سرکتنا پارتی دل بجارتنا دا پیروز کرد و سرکتنا خود دیاری برخوادن خلکی شرنخه یعنی دیجی ترانه کرد دل جزیره به هزاران کس بر آوایا دم پارتی لحف کن بو
Bi fîşekên hewayî meşaleyan serketina Dem Partî pîroz kirin. Hevseroka Dem Partiya Cizîrê Nurcan Alturgut berxwedana me ya birûmet û serbilind pîroz be. Duh li Şirnexê talaneke mezin pêk hat. Diz û hîleker mildana hev dest zanîn ser şarederiya me. Bi otobüsên ji metropolên Tirkiye leşker anîn Şirnexê. Em bi gelê xwe bawerin. Em li Elkê li Şirnexê bi serketin. Em minnetdarê xelkê xwe ne serketina me pîroz be. Hevşeraderên Cizîrê Güler Tunç û Abdurrahîm Durmuş jî serketin pîroz kirin û diyarê xelkê Şirnexê kirin. Belê gudarên hêja bi vê nûçeyê jî emberê xwe bidin Rojavayê Kurdistanê. Gelê Kobanê serketina Dem Partî silav kir. Xelkê Kobanê ji bo silavkirina serketina Dem Partî li navenda bajêr bi weseytan geriyan û paşê ji berê xwedan qadajina azad. Welatiyan li Qadê Şahî li darxistin li bigerandina govendê serketina Dem Partî silav kirin. Endamê tevgera ciwanê şûreşgera Kobanê Mihemed Ehmed got dagirkeriya li ser Kurdan qirkirinê pêk anî li hemberî vîna gelê me li Bakurê Kurdistanê têk çû bibin ket. Diyare ku fikr û felsefeyê rêbera po bi serketiye. Gelê Bakurê Kurdistanê di şerê Kobanê de piştgirî da gelê Kobanê. Em ê jî heta dawî li payê gelê xwe Bakurê Kurdistanê bin. Şahî bigerandina govendê û bi berskirina duruşmeyan bi dawî bû. Belê hejmara Nîsanê newaya jin hate weşandin, newaya jin li Ewropa mehanetê weşandin û hejmara Nîsanê 229 bi manşeta Zayna Azadî di Afrînê hate weşandin. Di vê hejmarê de newaya jin bi boniya 4 Nîsanê rojbûna rêberapo jin ve Zayna ji bo jinan ve jina sêyemîn peyamên leqadên heştê Aderê û Newrûzê weke rojava bingehê nirxand. Nivîskar Dengîr Güneş, Rûşen Samsat, Havîn Güneşer û Şevîn Nûdem bi nivîsên cuda mijar nirxandine. Ji parêzerên Biriya Hiqûqa Sed Salê Razî Öztürk bi sernavê hilweşandina dîwarên tecrîtê bandora paradigma rêberapo ya li ser gelan û jinan. Hevseroka DBP Çîdem Kılıçgün Uçar jî meşa azadiya mezin nirxandiye. Newaya jin ji ber salvegera mirina dayîka û vêş di 11 Nîsanê de cih daye nivîsekerê berapo. Rozerîn Gültekin, Hêja Zerya, Haskar Kırmızıgül û Nazan Üstüda û Zilan Vejin jî li ser mijarên cuda nivîsîne. Gürdüsev Özsökmenler li ser Konferansê Zayînperestî Civakî ku têjekî Ewropa li sê navendin Ewropa pêkanîne sekiniye. Hevpeyvîna rojnamevan Beritan Sarıya bi Kurdê xebatire di vê hejmarê de cih girtiye. Di ropela bîranînê de nivîsa nûdakarker Nazan Bayram ya yekê Nîsana 2008 de li Botanê şehîd bû cih girtiye. Şehîd nûdakarker nivîs di sala 1995 de nivîsandibû. Beremberê xwe bidin Swîsre li Bernê bi mijara aştê Meşa Paskalya pêk hat. Meşa Paskalya her sal li Swîsre jaliyê derên Katolîk ve ên li Kantona Bernê ve tê organize kirin îsal jî pêk hat. Mijara Meşa îsal jî aştiya cîhanê bû. Kurdistanên li Kantonê bi pankarta ji rêber Apora Azadî tevlî meşê bûn. Endama konseyê netewî ya Partiya Keskan Marion Şilatder axaftine kir. Banklara giştiya cîhanê kir ku li dijî patronên bi mirinê serveriya xwe li ser gelan ferz dikin rabin ser xwe û wiha got. Di vê şerê ber bi çekên nuklerî ve diçe demil dest werin rawestandin. Gel piştiya xaftinê li ser çemê Areo û heta qada Munster Plazê meşan. Kurdistanê tevlî çalakiyê bûn ji bo piştgiriya pengava ji Abdullah Öcalan Azadî ji pirsiya Kurd re çareserî pankart vekirin. Hevserokê Komîteya Swîsre Necdet Atalayê diyar kir ku ew ê pengava ji rêber rapora azadî ji pirsa Kurd re çareserî li tevahiya cîhanê bi taybet li Swîsre belav bikin. Meşa Paskalya îsal aştiye û em jî wekî gelê Kurd aştiyê dixwazin dewleta Tirk li dijî Kurdan çekê kimyewî bikartine. Em ê rûdana rast a dewleta Tirk teşhîr bikin.
بله اسرائیل کو سفارتخانه ایرانی یا شام بمب کر دو جنرال دناوی ده 7 کس هاتن کشتن. ارتش محافظین شورش ایرانی را گاند کو بالافرین شهر این اسرائیل شودن لشام سفارت ایرانی بمب کر. دو جنرال دناوی ده 7 کس هاتن کشتن. آژانس تسنیم دازانین سفارت خساره که مزین دیتیه و هاگود ده انجام بمباران ده فرماندار محافظین شورش تو جنرال محمد رضا زاهیدی تو جنرال محمد حادی حج رحیمی و 5 کسین جره بریا سفارت هاتنه کشتن. آژانس سوری سانا جگود سفارت ایران لتاخا مذهبو شودن جالی هزین هوایی اسرائیل و هات بمب کردن. تاوی سفارت به سیستم پاراستن هوایی ده هات پاراستن جی آواهی لدوراوی گلک خسار دیتنه. کسین جانا خوشدستان حسین امانولاهی مهدی جلالتی محسن صداقت علی آغا بابایی و علی صالحی روزبهانینه. کنسولیس ایرانی لشامه حسین اکبری جگود اسرائیل به بالافرین F-35 سفارت ما بمب کرد. ایران و برسوا وان ایریشان بده و حساب بپرسه. وزیر کاری در شام فیصل المقداد جی پشتی ایریش چو سفارت ایران و برسدا پرسن روزنامه وانان و هاگود کشتن امروز محسوم تی وات ایریشن تروری ام اسرائیل شرمزار دکن. بردف کی وزارت کاری در و امریکا مات هاو میلرجی دبیریفینگا روزانه دگود ددمکی کو اسرائیل به دولت جیران را هدیتین دکرن ایریشک وها به سبب چنابه لی آگاهی برفرد دست مدنینه. بله گودرن